Wat lada ke samla jang ke jenla, kita ke sub ai ke jela ka sport ke bape kan top lu ka kickboxing. Hanlai namar ka jing bambiang ji kitar hane ki cekai la kai. Busin ka penran dino yaki, mat ka penjob dunari yaki medal habage shementa ha ke tournament ke bape. Ya kan ila pen pau de ki rangba bagi samla ke shementa ha ka National Kickboxing Championship ka penyai de ka Kickboxing Federation of India ke Belang New Delhi. Dan sangot na kirang yakura ke belai lam khamat dau ba Thomas Rongthalu kumu coach ubri president jaka Mekhla Martial Arts Federation kuntup yau riman ba sangkli ubri khon ka kadan san phondai kg ubri khor yak tamak siar ka kadan full contact ba ka takwar nong hakar san point fighting usam lawan ka pa sangkli ubri khon ka kadan new foi kg ubri khor tamak siar ka kadan low kick ba takmarupa hakar kadan point fight atau samna phonai khandai ubri khor takmarupa hakar san kick light samla kersan do boleh kau dengan kedan san besar kiji ulah kau dengan tekma rupa hakar san low kick baru samla Francis Klein boleh kau dengan kedan roof naik kiji ukur tekma rupa hakar kedan low kick ubat Thomas Rongthalu komo coach boleh lam kita sangut omla akan dapat pau ya kejing keman wan ra ik takma sala yeng nambah kita sangut kinang yakura ora kejing ro iki nambah kejing tes tam kejongki amtang ru ikin ila kan ra ai munam ru ya kadiba district bagi kejelahi berkawai. Unu ko chula penpau. Bahagian nujur bagi pat kini ilakai ni kipat ki jela. Nak liang kipat kini ilakai ni jela ki biang lo kita na dok ki jan bagi pong ki cekai ilakai bagi kita. Kat bagi samla juga jela pat. Kita ngjo na sibun. Badin we takadau kim samla job bul ki medal rei wala kataru apa lagi bul ki jing e. Kila na manora ya kanam ka buram jong ke jela. Yakini dapat yang sobah menyen kasini dekat di Boy People Council. Apa yang kejadian lagi Pak Ibak nak senang dekat tan di Boy Hibar Kawai. Kum kada kat yang buram yakan dia kejung rak buram jongki ya kejela akan dia kejak jinggila kai. Lapan. Yash Kumar, Delhi Red, Kushal, Luan pan. Next bound, mat number 2, please get ready. Ansh, Abdul, Bartu, Goa, red corner. David, Sakya, UP, blue corner. Luar ke depan. winner is blue corner. Next bout, Akash, Punjab, red corner. Ayush, UP, blue corner. UP team coach. Ayush, UP, blue corner. After that, Daksh Sharma, Punjab, red corner. Daksh Sharma, Punjab, red corner. Rahul, Delhi. Jin lek kai dunia tega National Kickboxing Championship nong awat ki player jungi kila yo pan ra medal Andre tadi balong ya compare hibat kiwe ki stit kamut ki kena jungi telong nang long ye ba namar bale nga ong ya kata namar ba kiwe ki stit long ki biang ki track suit nang ta ki tiar lekai ngipat long tang ki tiar lekai rong him don te wat la kata rong ai kuble ya kini ikna ini ki player jungi ki ba phi la im hang ne akmat bakila wan ra cha ya kau so yong ka jinjok te ngitip tang ya kata Olympic game Henry kata kan Olympic game ngitip Henry le se yo kam tof ne kam bip ka non Olympic game ladangi compare ladangi wan akmat habede ka jin
praktis ne kata kajing kilan met kajungi kata jibun bha ki jinge namar kabanengkong hi kajaka lekai rongi biang arngi hapsu lekai kumni hapo lenti hapo surok awat ka sinong omlin ka support yangi dabenta kajaka lekai banyo lekai banlong ka kerchan ladadon meno ban penwit penwa bat kunjuro kum ki officer hapo blok namarngi ai kajing praktis hapo blok angtu de habede kitar ro long ngim don kaweru kata katiar ka balong ban yahap kata ka jile kai hendre long isu mudur hi isu sna hi laga ding laga sit ne da ka plastik ne da ki berni komta ka de ka jing praktis jungi te pada biang hi ka jaka le kai ka banengkong long por ne kata ka rutin habaro ki kentan ni ki por banlong ban wan ni lekai ki kena te kabar lada biang hi ka lekai nadu ki rengba nadu ki kena nyila ban pia kaya kata ka jin lekai bat kapor men step bat ki janmit bat ki por mit kumtu kumban nyeu hadu khandai beje kumban long ki wei pat ki jela nyila ban ai jin hikai luk kamut balong ki kena jungi ne ki paranong sunong jungi long ban ya ka bakil chong kai ne ki changkai has halti sangkin ne ha angno kilapoy ya katu gajaka tementa long kambiang gajaka nangta kabalai kalong ba ada biang hi gajaka lekai hamtam le ya ki kena ki bidang ki dangsan long kidangla cibun ban ya compare bat ki woi ki jela bat kumjuro bat haki woi ki riro kata kate ka jing i jonga ya ki kena jungi